Naučili se bomo prijeti akord E-dur. Akord E-dur označujemo z veliko tiskano črko E. Na spodnji sliki vidimo primer oznake omenjenega akorda v besedilu skladbe. Akord je obkrožen z rdečo barvo. Praktični prikaz prijema akorda E-dur. S kazalcem primemo tretjo struno v prvem polju, s sredincem primemo peto struno v drugem polju in s prstancem četrto struno v drugem polju. Akord igramo na vseh 6 strun. Praktični prikaz desne roke igranja akorda E-dur. Video gradivo sem za vas pripravil Jernej.